today maning oras sa ito yung mang-receive iti more revelation. Kani Apo Diyos, no, dato dito nagdengek to the Word of God, see to it, kitaan nyo, makareceive kayo ti revelation from God. Amen. Kailangan nga the revelation nga maawat you. No, dengek kayo ti Word of God, and dati miracle nga mangyari ti biyagyo. Hallelujah, because God is a God of miracle. So na iti Diyos ti milagro. Amen? So, iti adalan tayo kini Apo Diyos, His character, His power, His wisdom, knowledge and understanding. Daya lang ba? And His richness. Di kinabaknang na. Daya lang. Di kinasiasino na, di kaugali na, di power na, di turay na, kanda di kabailan nga garamit ti so amin, kanda di panakaam na, panakaawat na, sirip na, kinawaknang na. Nga amin dagi jay, isuti, i-transfer na, wano, ipaayos na kada tayo riyay. Tapno agbiag tayo akas kanayana. So, kailangan nga the revelation nyo ida. Mapno kayo ti character of God, power of God, wisdom of God, and richness of God. Amen? Hallelujah. Palakpakan tayo suna. Thank you, Lord. Dahil taramitan the Word of God. Mabanday manan ijay 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ikaw nga ibasi ti message sa'yo. Basahan tayo. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. The Duma translation, Bantutin Ildi, that is why I am suffering here in prison, kunani Paul. But I am not ashamed of it. Uray no nabalo di suna, ang kung ibayin. Wala tahangan nabalo ti panagtakaw. Nabalo ti panangipris na the Word of God. For I know the one in whom I trust, and I am sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of His return. So, today nga paset, iti na santo na surat, iti message nga kaya't kung alaan dito'y kat I know whom I have believed. Iti message sa'yo today nga oras, I know whom I have believed. Amok jay pinatik. Bagaman de sarilim, amok jay pinatik. Na iti question kada tayo, no talaga amom jay pinatim. Di may isa nga very important, no kunam nga namati ka, kailangan amom jay pinatim. Hanga babalin nga pinatim jay hanmo nga mamo. Amen? So may isa nga very important thing, iti biyag ti believer, ket isu daytoy kailangan nga iti sarilim amum de pinatim. Isu nga i-declare mo iti sarilim, I know whom I have believed. Amok jay pinatik. Nga iwanan natin talak ko kanya na yung ganang agsubli. Yes. Hallelujah. Isu nga nuhan mo nga mamuti pinatim, kailangan nga mamum. Because iti faith, iti pamati nakabasi den knowledge mo kini Apo Diyos. Yes, yes. Nuhan mo nga mamuti Diyos, da jay level ti panakamamom kini Apo Diyos, iso ti level ti faith mo kini Apo Diyos. Han nga babalin nga ti pamatim labsana di panakamamom kini Apo Diyos. No anya da na amwam iti kinadyos ti Diyos, iti biyag mo isulang ti mapatim. Isu nga very important nga
kina Diyos, ti Diyos nga pinatim, kailangan nga maamwam. Kailangan nga maamum. So nga ti kararag ko kanya, i-reveal mo pa iti sarili mo kanya, I want to know you more. Kasi no mamamu ka, ijay ko nga mapati da jay, nga kina Diyos mo, kina siya sinom. Dajay, di karakararag ko, kanyak, di family, kenda kayo dito'y church nga umay dito'y. Ada kayo nga iyag ni Apo Diyos ito'y, nga lukatan ni Apo Diyos, da kayo iti revelation, iti may papan kanyana. So ti kararag ko in my life, kararag ko iti family, at kararag mi kena misis, no, join hands kami, iti rabi, kat agpray kami, dahil maysa ka namin mabanggit. Nga lukatam, iti revelation mi, iti may papan ken ka, reveal yourself. Ipakaawat mo, no, sino ka kada kami. Ito'y kami lang matransform, kandito'y kami lang grow iti faith. So ngay kanyo ti time. Amen? Ipanangam mo iti Diyos. Okay? So I know whom I have believed. The number one nga hindrance iti faith, wano panag-grow, panaka-transform, katjay lack of knowledge, that jay little knowledge, nagkikitaan tayo nagkidain, at iso iti problema no apay nga madis-destroy, dagiti anak ni Apo Diyos, oray no anak ni Apo Diyos isuda, because of lack of knowledge. Mapantayo day, Hosea 4:6. Iso nga do dagiti question, tidaduma, nga apay nga ta, nga namati akmat, kasya, nga apay kasuti mararamid, namati akmat, nga apay nga haan basungsung-batan ti kararag ko, namati akmat, nga apay nga haan nga may improve ti biyag ko, namati akmat, nga apay haan na karumang rangay. Nagano na kita, question. Pero ti ayan, ti answer, kailangan nga mamamom di pinatim. So nga kanyak, isaw-saw ko na, I know whom I have believed. Amok di pinatik. So nga ba na Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Makita nyo dyan, lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shall be no priest to me. Dagiti papadi pa dagito nangibagaan na Apo Diyos in the old books. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Pero di kita ang tiniday, madadahal lagi di tattao na riyayan. Madadahal lagi di tattao, dapat ti kurang ti panakaamok. Namin anong insulok kada kayo dito church, ito ministry dito, lack of knowledge. Tidaduma ti amuda ti lack of knowledge, di kurang ti panakamuda dito lubong. That's not the point. Or that's not the message of this verse. Iti kaya't nasa uwan na ito, tituktukuyo na ito Kaya the knowledge of God, lack of knowledge of God, kurang di panakamam mo iti Diyos. Haan nga kurang di panakamong agluto. Tibagbagan ito yung lack of knowledge of God. Mapantay ito yung NLD. So kita nyo yung NLD. Ito my people are being destroyed because they don't know me. Dagiti tao, madadadal na, tas saandak ngam amo. So tiga po nang madadadal, dahanan da ngam amo ti Diyos ta. And because saan lang ang amuti, Diyos na, their faith, they pamati na, kahit
Nakapsot. Tapumigsa lang ti pamatim, no, takkel ti panakamamom iti Diyos mo. And then, ijay ka nga saan nga madadaal. Namamom ti Diyos mo. Iso nga kunan na, my people are being destroyed because they don't know me. Iso nga tihan nga madadaal, di kinamam mo kinayabo Diyos. Hallelujah. So nga, ang kailangan mamam di Apo Diyos ijay sarilim. Ijay personal life mo. Hallelujah! Yes! Ano mamamom ni Apo Diyos? Ijay nga gincrease iti faith mo, ijay ka nga change. Kasi, the more nga mamamom ni Apo Diyos, the more nga na ti mabilib mo nga kinadiyos ti Diyos ken ka. Yes. And the more nga mamamom ti sarilim, because you are His image and likeness. So, ano mamamom ti Diyos, mamamom ti tunay nga sika. Bagatoy man, no mamamom ti Diyos, mamamom ti tunay nga sika. Ayan. Amen? Hallelujah! Kitaan nyo na dati maturo kita mo, no napuyatan, ibagayo. Mamamom ti Diyos. Mamamom ti tunay nga sika. Makatulong na dahil. Amen? Alagay di umay kat labannog nga kapapanunot na ti COVID. Libatin tayo na giday. Kailangan tayo nga amon ti Diyos. Kailangan tayo nga pumigsa iti kina Diyos ti Diyos. Iso lang ti makaisalakan ka na tayo kanagidar arabidan ti lubong nga rito eh. Yes. Amen. Amo yun na ito yung arabidan da. This is man-made disaster. Adati man-made disaster, adati kuna tayong natural disaster, kata ti COVID man-made disaster. Kamhan tayong agbutang ijay, God is greater than man. So, kailan makitang madakal ti Diyos mo. Nga di-compare mo di COVID, nga po Diyos. Kailan makitang madakal unay ti Diyos, kumpara di COVID. Kailangan agpanunod ka, ni patay ni Satanas, kaya naging demonyo, kailan makita mo nga dakdakkel unay ti Diyos kaysa isuda. Kung kita am naging problema, kailangan makita mo dakkel unay ti Diyos, kumpara di problema kasi ti pamati, dahil ti hanga ma-destroy. Hallelujah! No dakkel di panakamom iti Diyos, dakkel di pamatim. Nakabasi iti knowledge mo kini Apo Diyos iti pamati. So magita yung ulit, my people are being destroyed because they don't know me. Since you priests refuse to know me, kada kayo nga papadi, tangay, madilak nga mamwen, kuna ni Apo Diyos. Since you priests refuse to know me, tangay na kayo mababadi, kat madida ka mamwen, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Panani Apo Diyos kalakwada. So now, don't refuse. Anyo nga refusen, ngam amon ni Apo Diyos. Anyo nga madiin. Be willing. Kaya tunyo nga mamuan ti Diyos. Amen. So now, mapantayo dyan, ti panang ama mulang kaya Apo Diyos through revelation. Amen. Through revelation lang. Han mo nga mamamu ti Diyos, iti sariling nga laing, only through revelation. Ket ti pangirevelan ni Apo Diyos ti sarili na, dagijay, nga mang kayat, nga mang amu kanya na. Dagijay mang ayat kanya na, first,
Kita tayo dyan ni Jesus. John chapter 14 verse 20 and 21. Ulitak manan, kasano di pa ng amo kini Apo Diyos, true revelation. I-reveal ni Apo Diyos lang ti sarili na sa mo mama mo. Ang mga mama mo, ti kinasesino na, nuhan nang i-reveal ti sarili na. Ngam ni Apo Diyos, kaya-kayat nang i-reveal ti sarili na. Ngam kailangan nga da aramidan ti tao, ada iti maiparang ti tao. Ijay biyag na wano responsibility ti tao nga aramidan tapno i-reveal ni Apo Diyos si sarili na. Nagaduri ito the Bible at that time ako na ni Apo Diyos nagidihangan ng birok kanyak na sarakandak. Katay di na dumat di ko na day ada matagi di tao nga hangamang berbirok ka ni Apo Diyos nga maapay nga in-reveal ni Apo Diyos si sarili na kalakwada. Lagi dyan. Kita anto yung madamdaman, lagi dyan ang rason. Now dito verse 20 and 21. Kuna na in that day, ye shall know that I am in my Father, kuna ni Jesus, and ye in me, and I in you. Verse 21, he that has my commandments and keepeth them, he is it that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Another, and will manifest myself to him. And I too will love them, and show myself to them. Tidak duma. And I will love them and reveal myself to each of them. Nakita translation. Sino di pangirevealan ni Lord di sarili na, pangipakaamwala di sarili na, nagayjay mang ayat kanila. Yes, amen, amen. Tandaanan tayo di Bible, no di ayat ni Apo Diyos, titungtungan, inmunan ngay inayat na tayo ti Diyos. Yes. He first loved us. Tilangan mauray, iso di panang accept mo, ijay ayat na. Ti panang receive mo, ijay ayat na, nga ti ayat na adakin ni Jesus nga anak na. So ano kayat mo nga receivean ti love of God? Receive Jesus. Ayatam ni Jesus. Yes, amen. Amen. Yes. Isu nga di mang ayat kanyak ayatan ti Ama, and then ayatak isu na, and ipakitak ti sarili kanya na. Yes. Ngayon ti ayat ni Apo Diyos kada tayo pari-pariho. Ura da kita unbeliever, inayat na tayo amin. Pero di pa nag-work ti ayat na di may nga tao, ada ti level na da kita. Ang paparihas ti pa nag-work ti love of God ti may nga tao. Kitaan nyo na lang dagiti disciple. Iti maayat nga disciple ket ni John the Beloved. Why? No kuna tayo mapari-parihas ti ayat ti Dios kada tayo, apay nga ni John itinaawagan nga maayat nga disciple. Apay ngay? Ket parihas mo ti ayat na. Daytoy di kunak parihas ti ayat ti Dios ti amin nga tao ngamhaan nga pariho ti operation jay ayat ni Apo Dios ijay tattao. Dipindi jay response ti tao. Yes, amen. Isu nga oray ayatan da ka. Nuhan ka nga response. Kasla ko aday jay, kasla lalaki, oray permit ayat na ijay babae, numadmadin jay babae. Oray pa'y agsangi-sangit, oray regalo nga regalo jay lalaki, kat madmadin lata jay babae, awan ti mabalin. Yes. Amen? Kasla kasla di Diyos. Jay ag-response, no sino jay mang-receive, jay ayat jay lalaki, iso ti karelasyon na daday.
So nga oray permite ayat ni Lord kada tayo. Takkel unay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That means the Apo Diyos, He is love. God is love. Kailangan nga ba sa mamamuyo di Diyos, you need to know Him as the God of love. He loves you. Malagip ko may isa nga pastor nga dati delivered ang ubing. Dati ubing nga na demon possessed. Kat ini na demon possessed siya ubing kat administer ya pastor in lead ni Apo Diyos isuna the message about love. Maybe the nga ubing at biniktima ni Satan nga hangamayat nga ubing. And then makita nga very violent. Nagigay spirit nga day ang ubing. Kung kunan di ubing. Kung nanapiman naungit. And then kunan di pastor, I will teach you kung ano ka na congregation na about the power of love. The thing of being may deliver because of God's love. This is what we are going to do. Dito tiyarambilan tayo kung ano pastor. Sige, amin tayo, baga tayo. Ay ayatan ni Jesus sa doing of being. Okay. So, Jesus loves you! Magsakasagin tayo kongregasyon. Dati kongregasyon. Jesus loves you! Basi, Jesus loves you! No! Kuna di ubing Jesus loves you! And then, inisrakan niya, pastor, baliwan niyo manen. I love you! Kuna niyo manen. And then, the mother na, tell him that you love him, kung kunada day pastor. I love you, my son, kung kunada day babae madawdawakat, day demonyo nga naungot, nagsangitan day tao, day ubing. Kunada day ubing. Ingala nga na-deliver, pinbanaw day demonyo, you see? But sakbay nga marami, Judah, you need to know the love of God. God is love. He is love within you. He is love in your life. Hallelujah! Amen! Oh, praise God! Amen! So, dagiti mang accept. Iti commandment na, wala mang accept kanya na. Isu di mang ayat kanya na. Kat yung ayat kanya na, i-reveal ni Jesus ki sarili na. So you need to love Jesus. Kasunod pa ng ayat, accept, receive Him. No sino isunakin ka, i-receive mo. Thank you for loving me. Ay ayat tandak Jesus, I believe. Kasyay, kana nga mapno ka nga mapno. Tidadjay nga ayat. Kat may love ka kini Jesus, hindi nang i-reveal ti sarili nakin ka. Yes, amen. Amen? Next, yung kanayon tayo nga ibasa-basa Ephesians 1:17. Ni Paul, may isa kanayon na nga i-pray, ket na ito'y revelation knowledge of Him. So, kailangan nyo nga i-pray nga kanayong nga i-reveal ni Apo Diyos ti sarili na kanyayo. Yes, Ang kumangkati kanayon ngay karadag, yung kata di bubaknangan niyo. Dito yung ma-underground di panagbaknang. Nung mamamom ni Apo Diyos kat bumaknang ka kini Apo Diyos, si Jai nga work. Nga manununawam di kinabaknang, di nga tumaray. Noon unam nga bumaknang nga tarigagay, di bumaknangam, ijay ka nga madistroy. Tiyag tarigagay nga bumaknang, madadaal, kunal di Bible. Ngam no bumaknang kayo di Diyos, katarigagayam di kinabaknang nag-manifest, it will come to pass. Palakpak kina Apo Diyos. So dito ay, irugik verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers.
Ito ti karadag ni Paul kadag iti congregation na. Iso nga apply ko na ito'y kada kayo. Na kami kinimisis kanan ming agpray nga kunak. Nga kanan ko nga ikaradag the revelation knowledge of God. Kada kami nga pamilya ken kada kayo congregation dito'y. Nga ma-open kayo the revelation no sino ni Apo Diyos kada kayo. Anya the character na, anya the power na, anya the wisdom na, kinabaknang na. Dito upat nga kayat ko nga maamuan iti Diyos. Jay nature na, jay character na. Amen? Jay ayat na, jay compassion na, jay patience na, jay endurance na. Amen? And then, the authority na, the power na. Can the power na nga nothing is impossible, nga kaya na amin. And then, sa akmapan, ijay knowledge na, understanding na, wisdom na, sa akmapan, di kinabaknang na. Taamin da giday, iso, tin-transfer na kada tayo through His Son. Hallelujah! Dahil gamin ti amuan niyo. Nung anyong mamamot ti Diyos, tumakrot kayo dito yung lubong. Kailangan na mamuyo dakkel unay ti Diyos. Kada kayo. Yes, amen. Oh, praise God! Kanayon kayo nga bangbanggitan na the prayer ko that the God of our Lord Jesus Christ, the Ama, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. Kanda kayo kumati, spirito na kinasirib. Amen. Wisdom and revelation in the knowledge of Him. Dahil tati kararag na. Kanda kayo kumati, spirit of wisdom and spirit of revelation in the knowledge of Him. So nga, ni Apo Diyos no, hanang i-reveal di sarili na han mo nga pulos nga mama mo. Iso nga ti kastam lang nga mama mo ti Diyos. Receivam ti panakam mo through revelation. Kaya niya ti aramidan, ayatam ni Jesus, ayatam di Diyos. Ag-response ka kanya na. And then ag-i-frame di ay, nga i-reveal na ken ka, di kina Diyos na. Hallelujah! The more nga may reveal kan kadayay, the more nga aggrow. Di amin nga knowledge mo, iday upat nga banag nga dayangin bagak. Na di upat nga bagak nga i-reveal ti Diyos, kina Diyos na. His character, His power, dunamis and exousia power, authority, can miracle working power. And then knowledge, understanding, and wisdom. And then, the kinabaknang na. Nga kinabaknang mo. Woo! The more nga mamamuak, da di kinabaknang ti Diyos nga kinabaknang ko, the more nga I know and I know nga rumang ayak. Sa baligamin di dado mga believer kada kayo, diretso nyo di kwarta. Haan nga ni Apo Diyos nga kinkukway di kwarta. Mistik ka no kwarta. Kwarta. Kung kunang kanayon. Kat baybayam da kinbagi di kwarta. Takayan da kinbagi di kwarta. Ada ita di kwarta ti amuna. Ilisi na basit. Iso nga di Apo Diyos, ti amamuam, di kinabaknang mo kanya na, di laing mo kanya na, di power mo kanya na, di ugalim kanya na. The more nga magmapnukay dahi, the more nga man-manifest, i-reveal ti Diyos ti kinabaknang na, ket parang ayon da ka. Iso na di pagkuana, pagsayatan na dahi, I know whom I have believed. Through revelation. Next. The knowledge ag-increase. Yes, amen, amen. Colossians 1 verse 10. The knowledge ag-increase. The more ag-increase ka in the knowledge of Him, the more ag-increase iti faith, the more ag-increase ti kinabaknang, the more ag-increase ti power, the more ag-increase ti knowledge mo, the authority, the more ag-manifest. Yes,
Iso nga kita rigagayan nyo dyan, knowledge you kini Lord. Iso nga tinam number 1 na kanya, hanga di kinabaknang, not the, hanga da di gold, hanga da di kunakahangko, kailangan da di, pero ti way, ti wagas ni Lord, am-ammo misuna tapno bumaknang ka. Yes. Ngam no, ununam di kinabaknang, kasla ka tagalubong. Dadi ti style ti Gentile. Ununan da di kinabaknan. Pero da tayo, ununan tayo the kingdom of God. The power of God in His righteousness. And all these things shall be added unto us. Amen. Amoy na mapno kayo tin knowledge of God kat makita yun di power yu kanyanan. Tigat ko sa one di power na ngayon pakawis na kada tayo. Ado ti matulungam ko mga tao dito'y lubong. Adon ti mabubutang ti COVID, mabubutang ti sakit, mabubutang iti mangyari to'y lubong, bobolkino, kaskada, gigin-ginad, agsasabaydan. Gugubat. Ayan na ipapanam ni Jai. Nungan mo nga mamu ti Diyos mo. Ayan nan, ti papanam. Nga amom ti Diyos mo, uray sa dinno ti papanam. Hallelujah! There is power in your life. Numamamom ni Apo Diyos. Nga ti Diyos kat power! Kat iso di adaking ka. Sumamamom di power mo. Numamom ni Apo Diyos. Ide Colossians nga daday nga kunat. Agin Christi knowledge. Hallelujah. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Tinaduma so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Tapno di pa nagbiag mo kumang may dayaw ni Apo Diyos. Ag-produce ka ti good fruit. Amen. Agbiyag ka kumay, the character of God, the power of God, the wisdom of God, the richness of God. Yes. Amen. Pero ti ayan na daday, no magkaroon ka ti knowledge, no sino iso naking ka. Yes. Amen. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Amen. So, iti knowledge ag-increase. Kat the more nga ag-increase, the more nga tibiyag mo makayayo iti Diyos. Amen. Iso nga the more nga mamamok ti power ni Apo Diyos, the more nga mamamok no anya nga power tinagbabalay ka niya. Because ito nga Diyos, Father, Son, and the Holy Ghost nagbabalay ka niya. So, no amok ti power na, mamwak ti power nga da kaniyak. No mamwak ti authority na, mamwak ti authority na nga da kaniyak. No mamwak ti ayat na, mamwak ti ayat nga da kaniyak. No mamwak ti compassion na, mamwak ti compassion nga da kaniyak. No mamwak ti laing na, mamwak no anya ti laing ko. No mamwak ti kinabaknang na, mamwak nga baknang ak. I know whom I have believed. Yes, amen. Amen. Iso nga ag-increase iti knowledge. Woo! Verse 11. Oh, hallelujah. Ket no ag-increase ti knowledge. No ag-grow kay ti knowledge. Basak man gayam tinilti the last sentence na daday. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Ago-grow ka, the more nga mamamwam ti Diyos, mamamom ti kinadiyos si Diyos, the more kang ago-grow. Yes, amen. Amen? Kat no, the more kang ago-grow, is strengthened with all might. The more kang mapapapigsa
Amen. Yes. With all might, according to His glorious power. Amen. Unto all patience and long suffering and joyfulness. It is be me you be strengthened with all power according to His glorious might. So the more nga mamamom ti Diyos, the more nga maging powerful ka. At tikwak lang, daw-dawatak lang i-reveal mo, di kina-powerful mo nga Diyos nga nagbabalay ka niya. Ito nung ma-reveal nga mawawatak, mamamwok, the power in my life. Tinasa na lang ayatam, ag-response kay ayat ni Jesus, ni Father God, i-pray nga i-reveal na sarili na king ka. Amen. Yes, kat the more nga mamamamo misuna, the more ka nga ma-empower, ma-strengthen. Yes, amen. Iso nga iti mang amoy ti Diyos, iso na dagidjay strong. Daniel chapter 11 verse 32, kanayon na ito may bagbaga. Next! Tinalage sa increase, amen? Kat the more nga increase, the more ka nga may strengthen. The more ka nga maging powerful because yung mga amoy ti Diyos isura naging strong. Chapter 11 verse 32 Daniel. Next kagitaan tayo. The more nga increase tinalis mo kini Lord, the more nga may strengthen ka, may empower ka. Because kung na the word of God naging mga amukin kinamamo ti Diyos shall be strong and do exploits. Isu nga din nakita lagi ito, ayan nagayam lang amin lagi ito, kasi knowledge kini Apo Diyos, Father, Son, and the Holy Ghost. So, pinukusak ngam amun ni Ama nga Diyos, ni Jesus, and the Holy Ghost in my life. Hanga na dyan ikaskasan nila, dumang amum lang, tinagan na kat amum kanon. So, aglalaban na, anya ba tinagan ti Diyos? So, nga di pagdidibati, anda, what is the name of God? Allah, didibati na ijay, Duma tinagan na! Kunan matira Duma, tinagan na, El Shaddai! No El Shaddai di ministry na, El Shaddai matinagan na. No Jehovah, sweetnesses, Jehovah tinagan na. Kasi ay, ingana na, dati Yahweh, El Elyon! Kaya na Duma pa'y, nagadunganagan, tinpanapanagan dahil kinayapo Diyos. Ngam hanga gabuta mong tinagan, ta YHWH tinagan ti Diyos. Awan ti makay-pronounce. Isu nga daday, nagbalin nga conformity interpretation ti tao daday. Nawatan niyo? Pero ora mamum tinagan na. Nuhan mo nga maamuti nature na. Hanga daday ti tunay nga knowledge. Titunay nga knowledge amwem jay kasasaad na, amwem dadjay ugali na, amwem de power na, amwem de kinalaing na, amwem isuna kasbak nang. Apahino na amwem ni Brother Randy nga Randy Tamiray tinaga na amumon? Kailangan nga ag-fellowship kayo. Kailangan nga agkadwa kayo. Tamamamom no naungat po no naanos. Amamom tinaga na. Kaman mo nga mamo no sino isuna. Bakit kitaan niyo ni Sir Robin? Robin labutan. Ore pa yung mamom. Nga kasi tinagan na. Noan mo nga mo. Noan niya tinature na. Anya kasasaad na, anya kababalin na, an mo nga mamu, ni Robin labutan, tiyam amum laeng nagan. Nung mo nga mamu isuna, major isuna, retired nga major, an mo nga mamu diyan, an mo nga mamu, no naano si suna, an mo nga mamu, no generous si suna, isuna da mamun tayo ti Diyos, jay nature na. Palakpakan niya na. So hada kay jay
When mayat nga mamum, dinagan na, aday di ugali na. Dinagan na, aday power na. Amen? Pero kailangan nga mamumisuna personal as a person in their life mo. Hallelujah! Ang mamumisuna as a person. Di kabuklana His fullness. Handang ilbaga, mag-increase kay the knowledge of His name, hanga kasay. Knowledge of His fullness. Hallelujah. Kailan makita yun ay. Woo! So nga mamok ti Diyos, baknang possessor of heaven and earth, ruler of heaven and earth, full of authority. He is so big. He is health. He is healer. He is love. He is so gracious God. He is merciful. And amin na dahil kina Diyos na isudjay ada kanyak. Yeah! Kenada kala kayo. E di mang change kala kayo nga magna dita kalsada. Numagmagna kayo dita, di mang paliw. Iti pa nagmulmulagat yun, iti pa nag-aksyon yun. Dahil panakamamum, iti Diyos nga nagbabalaykin ka. Because as He is, so are we in this world. All power of God is within me. God, the Holy Ghost, and Jesus is greater and bigger than Satan. So the power in my life is greater than Satan. So Satan, listen to me. I am bigger than you. Apay nga amok niyay, because I know whom I have believed. I know whom I have believed. Hallelujah. God is so big. So my spirit is so big. Giant spirit. Bigger than the devil. Amoy di bagi ni Jesus. Mga 5'11", kunada di bagi ni Jesus. But his spirit is so big. Because pinuno na heaven and earth. That's your spirit. Because your spirit was born in the spirit, by the Spirit of God. Yes, amen. Whew! So you are so big. Giant of the Lord. Amen. Nga di may magbaga nga giant of the Lord, but sanda nga muting kasana nagbalin nga giant. Dito yung nga church, di may bagbaga, kas ano ka nga nagbalin nga kasyay. Hala nga, we are giants of the Lord. Amen. Ngam kasano yung kastana. But dito ay the giant, o apay nga giant ay spirit mo, na anak ay the spirit nga giant. So nga hala nga di pinutot, da samyasa ti giant nga Nephilim. Di ko nakita, ay, da kami nga anak ti Diyos, ti giant, nga pinutot ni Apo Diyos. Bigger than Nephilim. Yahoo! Anak lang ti anghel lagi jay nga rebellious, da tayo anak ti Diyos. We are bigger than them. Giants of the Lord. Ay, makita yun, tapno masango yun ni COVID. You are under arrest. Have the authority in Jesus' name. Bako na yun, Jesus, narigatag sa Saudi, pastor, tanong umay ngagpaiso. I know whom I have believed. I know whom I have believed. I know Jesus whom I have believed. He is bigger than anything.
He is possessor of heaven and earth. He is the ruler of the universe. I know whom I have believed. Yes. Amen. 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 Oh, hallelujah. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Ito ni Antichrist. But the people that don't know their God shall be strong. Hallelujah! But the people who don't know their God shall be strong and do exploits, heroic act, exploits, heroic act. Litak manan dagiti heroes in the Bible, heroes of faith. Apay nga heroes of faith na kijay? Because they know their God. Awan ti strong the faith na hanang amu ti Diyos na. Yes. Amen. So ti nakasalalay jay, ti panagbalin mo nga strong, ti panangamum kaniapo Diyos mo. Yes. Amen. Ha! Yes. Hallelujah! Woo! Last part, kaitid ko tata. Pero adunay ko'y sakbay na mapanak di last. Ti mga amoy ti Diyos na shall be strong. Kaya ti bang agbaling strong? Yes. Ni Apo Diyos, ti amamu niyo. Yes. So the more nga mamawatak na He is the strongest one. He is the strength of my spirit and my soul and my body. So I am strong. Yes. Yes. Amen. Jesus is my strength. Yes. Amen. Amamok ti Dios nga health. So God, the Father, the Son, and the Holy Ghost is the health of my spirit and my soul and in my body. Yes. God is health and healer. God is medicine. Yes. Oh, i-reveal mo rito, Diyos, kung ako nakidya. I-reveal mo nga salon at kain my body. Nga sikat yung medicine. Yes. Hallelujah! Kita nyo, no, boy-boyan nyo, dekas-kasta ni Apo Diyos nga misal salakan ti Israel. Pinadas ko nga binuya da yung kas-kasada da testimony ti Israel. One time, dati kalaban da, nagado ti tangki da. Di tangki ang han nga der aramidan da, Brother Rolando kinda Jupre. De tank nga day pa kigubat nga tangki. Ket jay ado kalaban da wanon mapulbus nga talaga kuman ti Israel. Ti kaaduda ta permi da day panangi istoryada jay ket basi-basit ti tangki ti Israel. But tinangyari in may iti panaki-intervene ni Apo Diyos. In mighty prusen, mighty eyes. Amen? Dead aming nga na-destroy the enemy. One time, adamanan, di kasay nga laban, nakita na ti dakdakkel nga dakulap. Yes. Yes. Nga nangitalmog di kalaban. Adamanan, the time, duduwada nga army ti Israel, nagadu di platoon nga umay nga mamars. Katalaga nga, matay da kumanda duduwa nga army. Ngam di masidagdagidan nga platoon nga adu nga army, adu gayam ti angel nga kadwada, bigla nga nagsurrender dagi soldado, duduwa nga army ti Israel. Because, nadya ti kadakkel ti Dios. Yes. Amen. Agasom na itang dakdakkel nga dakulap. Kapisit lang niya kalaban. Kasyay ti Diyos, He is so big. Yes. Amen. Amen. Kat kaputa dakkel ti ayat na, dakkel ti power na, dakkel ti turay na, dakkel ti asi na, wala ta dakkel. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Woo! Yes. Yes.
Colossians chapter 3, last verse. Amo yo, no merit ko na dyan my life, kat ag work the revelation knowledge of God in my spirit, soul, and body. Iso nga naawatak nga my spirit is giant. Higantigayam na ito spirit ko. And then, iti power na daday ngin mato ti libel na di panakamok ti spirit ko, he is bigger than my body. Iti kaya na nga ramidan. The more nga is received ko dagiday, the more nga mauawatak no kasano ti power in my life. Kasano ti kinabaknang ni Apo Diyos in my life. The more nga mauawatak ni Jai, the more nga matatransform ako. It is the same image from glory to glory. Hallelujah! Yes, amen. Verse 10. Into no mamamom diyay, alaom nga isutin nature mo because na-create ka as He is. Amen? And have put on the new man, that is spirit mo, which is renewed in knowledge. Sa kamarinyo, no magkaroon ka tin knowledge kini Apo Diyos. Yes, yes. Ulitak ba na have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of Him that created him. Namamom de pinatim, the more nga mamamom, the more ka nga marinyo, ti disisumat laeng nga image. Apay nga marinyo ka? Because of knowledge. Amen. Okay, tapno maawatan nyo. Verse 10 nga dito, itinilri. Put on your new nature and be renewed as you learn to know. As you learn to know your Creator and become like Him. The more nga mamamom na Creator mo, the more kagbalin nga kasyay. The more nga mamamom, no sino iso na, the more nga mamamom nga kasyay ka. Ulitak manan, put on your new nature and be renewed. Mapabaro ka as you learn to know your Creator. As you learn to know your Creator. Hallelujah! The more nga mamamom the Creator mo and become like Him. So ano mom, the power na nga nang kukontrol the heaven and earth, that's your power. Ayaw. No siyak tagdangag ti kakastoy nga preaching, uray na lang nga, wow! So nga the more nga dangdangag lang ti kakadwa nga agpipreach kasi kakastoy, the more nga ipipray is to the Lord, use the more. And then the more nga man inspire akmat, uray siyak. That's what I am, and that's who I am. Amen! So the more nga makikita ti power na nga da kanyak in Christ, the more nga mamamok, that's my power. Kasjay di kasanda day, so nga nuhan mo mama mo, hanggang agbalbalin kas kaniya na. Tatilang nakasalalay day, numamamom, sa mo maamuan tisika. Numamamom nga health, pure health, the more nga mamamom nga you are health as He is. The more nga mamamom nga healer, the more nga mamamom you have power to heal the sick. Amen. The more nga mamamom nga baknang, the more nga mamamom nga you are very rich. Kat the more nga mamamom di ay, the more nga manifest. Woo! Apay nga madis-destroy na gaya believer because of lack of knowledge of God. So nga kayo pabapabasol kini Lord. Apay nga ta nga born again na nabayagak nga makigimgim mong
Hanga day gimong, tayan ti victory. Tayan ti victory, the knowledge of God. Mayat ka nakigimong, nga depende nga gimong. Hindi ba pag-gimgimong nga mamamam ba ni Apo Diyos? When noon ka lang nagtugang o nagpalabas ti oras, anya ba in praise na ka na kayo, jay? Kabakigim-gim ito in praise na, amoyo iti bihag. Numaminsan ti bihag, aday di baba, numaminsan aday di nga to. Kas napilid. Ustupi mandihay. Iso nga tatasyak di aday di baba. Kung kano na magigim mo. The life of Christ always on top. Hallelujah. Nakakita ka nga binmaba. Nakaslapilit. You are the head and not the tail. You will lend and not borrow. Amen. That's the life of Christ. No binmaksak ti biyag mo, that's not the life of Christ. So you need the life of Christ to be promoted again. When mighty sakit, that's not the life of Christ. That's the death of the devil. So you need his life to become healthy again. Hallelujah. Time na nga agreeing tayo. Titunay nga word of God, di pa kamunakin ka. Kina Diyos ti Diyos. Tigimong haan laeng nga pagpalpalabasan ti oras. Kaya tayo makigimong, tamalagip tayo ti Diyos. Religious ti ay. Tayo makigimong to know Him more. Hallelujah! Ado tigimong nga dita nga pagtuturugan. Dapat kama ting kargara. But here, tugaw. Hallelujah. Ang tigimungan pagchichismisan, tigimungan pangamuan iti Diyos. That's the real church. And now, ama mo yun ba? Sino ni Apo Diyos? Sino ni Piladio? Ibagayon, no sino iso na kasjayak mo. The more nga mamamu kisura, the more nga galbani nakakasya. I know whom I have believed. Amen. Hallelujah. So no mamamu misuna nga powerful, you are powerful. Because His life is your life. His power is your power. Amen. So now, da kayo, da kayo may ditoy, nga resaksakit, kas ka na kwa, biliban niyo. Amen? Amuan nyo ni Apo Diyos. Awan sakit na. Puro salunat isuna in your body. Meditate siya nga nga grema. Amen. The more nga makita yung dakadakal na health, awan butang yung ti COVID. Awan butang yung uray pa kanita tatao nga mang nga aramit ti niluluko dito yung lubong. Nagita hold upper kas kada parasin yung mamuan nga you have power and then mamit siya dagi nga hold upper in the mighty name of Jesus. Mabalin nyo ba? Be frozen! Tumangkin ka ti ice. Ano yun? Ngam no oray bagbag ito yung nuhanam niyo amo ni Apo Diyos yung hanam nga mabuti power yun. Ay no, nuhan nga ngagkore. Amok na dyan! Sakrot kayo mang-i-apply tanuhan ngagkore kalkaro! Ngam no amom, awan de jay, awan de nuhan nga ngagkore. Agkore in the mighty name of Jesus! Hallelujah! Amen!
Kailangan rumwaran na nga power of the church. Yes. Amen. We are now in the last days. Yes. Amen! Yes. So nga na kayo ngayon, that's your power. Amen. No, anya makita ito Diyos, i-claim nyo. Kasjay kayo. As He is, so are we in this world. I know whom I have believed. Amen?